دنباش تماشوانین هجا میوانی خلق آمه یا ایرو ماموسته دلیار حبیب ام بهور کارو خبات ماموسته درباره ویجد ناس بکن ماموسته تبخیر هاتی خير خودی التبه صعب سپاس شوایی باشه صعب دیت نوام باشه صاحب سپاس گو تاف در فدامه گو تبه میوانی خلق آمه ایرو صعب سپاس بوجی ام چاوا ماموسته دلیار به تماشوانان بدن ناس کرن دلیار حبیب اج گندی ترغنزیر گریدای باجاری حمودی 10,000 دز هاتم دنیای يعني وك گندواری کی ام لوی ولاتی مزن بونه جوانك دس برياني فيسي هلبستي كريه ولات باريزك دناوا مال باتك ولات باريز از هاتم الدنيا مزن بونه براني ام لگندام مزن بونه يعني دلیار کنگی دست به نفساندنه کر و تمنه دلیار جبچو کیرو یعنی 10,024 سال تا چه تمنی ده نفساندن ناس کر بخدي ما مستا يعني از وك زاروكا كي وك مقوت جوانا كي أنا جوان كسي مثلا حسكريه هلبستي بو راسيز بيجم يا مثلا تخمينية من جبو هلبستي دروجك جوجاد زبم هلبسبان وبزماني كردي وشخو مخابن يعني دست بيكا شورش إنهم زماني خناس كزمانه كي ما هي تيبي ما هنا ويجاك ما هي مخابن يعني جبر قركرنا چاندامه دستهلاتداران چاندامه بشافت بو ما ناسنامه اخو نزانی بو او جی مخابنیه که يعني وقت دلیار 10,019 من دست به نویسی کر جارا پیشی بو يعني ولو از رونشتی بو مشخوا يعني جوان د پیواژار در باز به دمات دگه پیواژان د مرحله در باز به او مرحلة دهيله مثلا تشكي بدا آوا كرن يا تشكي اوندا بك يا مثلا ميجي وراماني خب آلية تشتكي دم ببه بيجو مان او بيرن هشتنجو از دميجي خود هيدي هرم ورم رياهل بس يبو مخابن يعني مخابن جبر يعني تبي قلت نج كشان كسي هالبسفان بيجي كسي هالبسفان نج كيف خوشيه كده بهالبسفان جهستكي جرامان جبويرنا جباندورا تشتكي جوج ريا هالبستي دي شوبين ويريويتي بردوام ديك دليار جبوه هالبست حسكر هالبست حسكر يعني وقت بيجي كسكي مجبور جي تشتكي حسكر 10,019 دشافه كده من دس بنفسها هالبست يكر او جي يعني نقلك بو چن گو تنبون من هف آني مو بويرانجي مبار فكر من رينا دردوري خص تشكي جارة بيشية هناك أريني هاتن جمرة وك حافظة كي جمر هات إنه دس بهالبستي بكم ليه ده 1019 داويا 1019 از زانيقها روجاوا شخوا باورنامه من جي زماني عربي بو بكالوريا مگو زانيقها روجاوا ببيه زانيقها روجاوا بشي وجه كردي خوند دوردم هالبسوان ناس كرن ماموسه مهبون هالبستين هالبسوانا جيانا هالبسوانا هالبسوان چاوا هالبستا خوا پیش دبن دما هالبستين وان هاتن خوندن تناز ذكر انه تشتكي اشترج وك كليلكي شين دك اخيده او هستهات ما انه هالبستا مجي ممكن تشتكي دجيانا من دون دابو يسكارن بهالبستا خو يشين بكم از هالبستي بتخم شونا كسه كده جبروي مريا هالبستي شو بان براستي باندورن اوینی دیار هبون یان بيجو مان باندور افيني بوير وقت ما قلتم بوير نوغهاتي وقت بيجن سن المراهقة او بويرنا هشتن جو ريال دليار او بويرنا هشتن جو دليار ريال هالبستي بمشي يعني وقت ما قلت دسبيك دجي كسي هالبسوان جخو بنابه هالبسوان دبي جو هالبست يعني انا هالبستك جيت مثلا تبيج دليار يرو هالبستك جمر بنفسين بيجو مان از وی هستیاری وی رامانه وی هستی دخود نبین از وی هالبستینی کارم بنویسینه جبر ویجی چه کسی هالبسفان دویگو ببویره که هست بک یعنی آنا کسایتنی ایگو وک ام بیجن ریز و سلاف ستونا ویجا کردی ملای جزیری و احمد خانی
بيجومان دوبيرنا درباز دبون د سربيهاتيان درباز دبون حتا جو هلبستي وان حتا إيرو جياندك وان بويرا وان سربيهاتيا وان ظلم وزوري وان فقيرتي وخزانية وهجارية هشتن جو هلبستي وان إيرو رو بين جيان كرن يعني او جهه جو ريزي جهه جو سترادي جو ام لوان بنرن ام تمي جوار سباسيه بشينن او كسن يعني زبه وصا كارن بيجي مثلا هلبست تمي هست ورامان دي جيانا كساعد هلبستان يعني بيسكارت ده بحثا جندية الخنزير كر برن بسكار جندية الخنزير سكومان دكم هبون جو هلبس نفسان دبون رومان نفسان دبون ده بخال جند مایه گلو باندورا گندیتیه باندورا مالباته کی گندی لدلیار هبون از حياة 2015 الجند بوم شوج 2015 شازادة ام هاتن نهار العمودي او جبو كارش بو خندني وان شخزارو كاتيام قش الجند بو كاري جنداتي بو يعني باز بون يعني دبيجي اي كسي باز تمي ياد به البسفان ياد به بلورفان ياد به طنبورفان لي مخابن او رامان تجاري نلهات بيرام جاز الجند بو مراماني هلبسي ذكر لي بشتيوك مشترقو 2019 من دس به البس ذكر جندي مجي يعني جندي كي نقل كي مازنه يعني او كسن ديت هنا مثلا شغالية نيفيسي دوان بس يعني زيدا نهات ناسكرن وقت جوان ليتنن ايكسي هالبسفان يا هالبسان نيفيسي يا دنگ بيج الجوان لبون تنن بله راسته ببید تمنی بچوک دو وقتا ایرو ده گوته دست نفساندنه و هلبسته کر به عالیه کی دنجی وقت مسئله اف میدیا جواکی و اف مسئله وقت بعربی بيجن الرقمنه عصر الرقمنه چاوته کار به رولا خواک نوسکار بلیزه لهمبری اف ناکوکین گو میدیا جواکی در خبراستی جن هات چاوال خوندکاران دناره تليفون و فيسبوك و تشتم ميديا يعني پر دوري قلم و پرتوك و بله راسته شخوا يعني باندورا في تشتي هي يعني شخوا شري طيبته مديا جواكي كسي مثلا وين مديا جواكي بكارتي نجي ايرو رو مخابل بأوايكي شاش بكارتينه من مثلا وقت جوانكي من او ريا شاش نشوفاند يعني مثلا دما جوج از جوتنكي گریدای چاند و ویژه به از دمدیا خویا جواکی د پار بدکم بگومان لگوری رگز و پیوان اخلاقی ای جواکا کرد هلبستی منن هستی منن نیویسی منن مخابن اوجی هنه مثلا هن کس هنه ناخوازن تدعالیه ویتشتی پیش بکوین اویک یا دواجی هن کس هنه مثلا اوجد خوازن تکوین خطا هلبستی ده اللي مخابن جي كسي جو هلبستا هيكي ببه السر ميديا جواكي ومثلا جوهرتن تاخي يا مثلا ترزي بني بسينه وبكي يا اخو بكي ملكي اخو از فيتش لي قال كي دنرخينم و شرمزادتكم براسي افتشكي قال كي نباشه جبر نممكن هلبستا خنازك يعني ايرو دليار حبيب هلبستك بني بسينه از لكوجو هداركم از قوتني خو ببينم از قافيه خو ببين از ناسكم ما هلبست امنه لم دليار حبيب مثلا هلبستا ملاي جزيري اني مثلا هلبستك فرهادي مرديد توري خوني مديا جباكيد قلت اف هلبستا من بيجومان وراس فرهاد وكسي جوج جزيري واحمد خاني خونت من الناس بكن اف هلبست ياوانه او كسي جو هلبستي دزن ودكن يا خو يعني مخابن ام قلتنا دزي قالكي نخوششي مربيجه gerek eftiştine be çiş aliye nivîskara de be çiş aliye ciwana de be çiş aliye kesê gu hezkiriye wêje û zmanê Kurdî û helbestê iş bera te tiştek kir bera milkê te be di aliye nivîsê dest dibêjim bera helbest hestê te be tu were îro meselen li ser hestê min te helbestekê min bibe û tu bike hestê xwe bêguman hest cuda be yanî ev tişt ez karim bêjim yanî medya civakî gelkî ji bo loj tê bikar anîn
دلیارت کردی نویسینه دبرین هاجی بحثا زانینگاه روجاوا کر و وجهیا کردی براستی وقتا ایرود او درفتا گو جخورد جوان کچین نهار درکتی او درفت بری نهان نبود یعنی من زانینگاه عربا خوندم زانینگاه سوری مخوندم باندورا زانینگاهی و کیف خوشیاته گو دمات زمان دایی که تخوینه يعني حطانا هاجي سير بما ام زمان كردي او قص نزان يعني نفر ما في داويه مشتي شورش ما خو في زمان كردي كر او هست انت شبون كيف خوشي انت دتش طابجم يعني وقت مشتركوا باورنامه من عربي بو يعني از ولو الجواتي رونشتي بو مگو زانيگاه روجاوا و بويه از خوازم زانيگاه روجاوا چترز یا رژیمی بخوینم زمان خو دسبيكي از هاتم زانيگاه يعني از بيت حسم يعني چه کسی انا گو زمان وجا كردي تخوينن و ماموسه ایگو از پیری زمان و وجا کردی کرم از سپاسی آوان یک تک دکن حس کرنک هی تزانن و تشکیش خورد خوینه لی از روزه که تنه از ویجی بیجم لجام رجیم از سمیناره که حاضر بوم مگویا از تحسم اب جینه جیمنه یعنی از مزانیگه هایی چای دخوند جی از چون تنه روزه که حاضر بوم مگو اب جهنه جیمنی نه زمانی منه نه بویری گو زمانی من و دبیجن نه او چاندا من گو از دید مثلا از هرم لسر امرأ القیس بخوینم چاوای و زورم سر ملای جزیری بخوینم چاوای فرق وجودهایی دورد للجمع چیبون او که فوشیا مزن یا حری مزن گو از 2023 یا 2024 اجوجه کردی درچوم براسی او درچونا خوندکارین زانیگاه روجاوا دست کفتی خوینا شهیدا بوم ریز و سلاوه مش هر دایگه که گو قهرمانک شبو و آخه دا و هشت گو ام ببن بر همین وان خوینا شهیدا او دست کفتی شورش روجاوا بون او خوندکاری گو تل پارک آزادی لباجار قامش رو دیتن به زمانی خو درچی زمانی خو چاندا خو ایدی تناز ذکر مثلا دولتی کی خودی تنه درچی زانیگاه بیانی یعنی او کسی گود خوینجی بگمان مثلا او رغبات وان میل وان جوی باورنامه ری لی ایم وکسات من حسکرنام بترج عالیه وجه کردی وش خو وجه کردی هیچ کو مثلا از ریا هلبستی زیاد درب شوپینو از هلبس فانا ناس بکم از ری کوره بزن هلبستا نوجن و کلاسیک ناس بکم از وجوان کیفن ناس بکم از دیروکا کردستان ناس بکم یعنی او تشتن گو هشت از لخواه گرم از لکوبم از هاتن از مچخواستی چند داخون داکر بو مچخواستی تیپ سی یک تیپون ناس نت کرن مخابن او تشتایا هشت حافظه کی میچه به از بهتر د واره وجد بخبت هلبستا خوب شو بینم زمانی خو یعنی از کارم مثلا بیجم هستی خوب ب آسک بزمانی عربیش بس نه از فاضلین هستی من بزمانی مب بدربیرین ام بجبر جواکا ما ایرو رو مثلا بهتر بزمانی خو تیمشول کرن و پی باندور ده بهتری خو مرو بزمان خو ایش خو بگومان تکاره شوازی نفساندن تا گوته بجارتی چه شوازی دد نفسینه جبر انا دسبیک جیمگو از نگشتم آساز بیجم از هلبسانم یعنی چه هبیتنک به چه التلویزیونه که از به میوان از نابیجم از کسی که هلبسمانم مخابن جبر چه کسی هلبسمان ملای جزیری و احمدی خانی از کارم بیشم نتمی از کارم بنویسینم افجهی از کسی که نویسکارم حسکری زمان و هلبستا کردیم هلبستا نوجن مهل بجارت جبر کلاسیک برنگ کلاسیک دا آلیه سمبوله دا آلیه الهفکرنه دا آلیه کشه دا آلیه ریکوپیکیاوی دا هین قلسبون هین فرهنگ آمنی کردی ام بیج نه اوقاسی زنگینه جبر وقت من دست بیک گفت زمانی کردی من نزود ناز کرد نوجن هستی خوب آوای که نوجن سلس یعنی وقت بیجه سفک استینیم سر زمان کلاسیک از کارم بنویسینم
لێ بێگومان ینی کەسێک و کلاسیک نویسین دوێ پسپۆر بێ دوێ ئاستێکی وی هەبێ ji ber klasîk mesela tu tîpekê de di pendekî te ji gotinekê tu kêm bibîne helbesta te seqet dimîne ji kesî dimîne. Êra nûjen dirêj tê mesela dikare dirêj bike, dikare bike, fireh bike, di hestê xwe yanî li hevkirinekê tu dixê, bi wêjekê tu dixê, sembolekê dixê, tu wêneyekê dixê û tu kirasekê lê dike û tu belav dike. دیوانە دەنگێ شەوێ گوتە نویساندیان جی تت نویسینە Erê. دیوانە یەکەی ez گومان dikim tit نویسینە Belê. bi zimanê Kurdî navaroka wê dîwanê helbestên got wê dîwanê de te bijartine rengên wan çi ne ji bo çi dengê şevê te nav ew nav jêr bijartî. İşte yani destpêkê dime got şev cihê bêranînayê, şev cihê perûştiyê yê yani bêrîkirinê yê. Di şevê de min dest bi helbestê kir. Dema min dest bi helbestê kir yanî bi helbesta destpêkê yanî ew şî min wek min got mi pendek ji helbestê min nivîsand. Mi got were xwe ser şaxê dilê min deyne bi nameya yarê çavên min veke salgelek bihorîn ez korma me dibin siyavî dilî de hêlîna xwe çêke. Ji min re hêviyê bîyêne ez bihêvîma me dara dilê min bipişkivîne min ji vê payîzê derxîne ez li benda te me bilbilê min naxwazim tu jê xayîn bibe. Bi vê helbestê min dest bi rêwîtiya helbestê kirî gelek spas ji bo te jî. Helbesta destpêkê ev min got û pişt re ez hatim zanîngehê min îşev danî. Ew îşev jî min di şevekê de ji ber şev timî cihekî xwenî taybet di helbestê min digire min xwest ez bêdengiya xwe bikim dengê şevê û di helbestek ji şevên reş mixabin yanî ew dengê şevê jî çi xwe sîbarê giran be ez nizanim. Pirtûka dîwana destpêkê yanî ez dixwazim bi dengê şevê be. Gelo te tiştekî ezber kiriye got tu bixwînî ji dengê şevê yan jî ji telîfonê heger tu bixwînî tiştekî ji me re Xwedê ezberkirin yanî ji ber helbestê min ne timî ez dibêjim û hinkê zûrî wan kevit min yek ezber kiriye ez hinkê Sûnciyê me bû jî me negot helbestê xwe hazir bike got Şnavê yanî em ê bêjin bihêvî me dilê we bêjî û dilê guhdara bêjî bi helbesta li te geriyan ew helbest jî wek tu bêjî dema te li kesekê digere li parka xwendinê tu yî navînî mixabin vekî cihê bîranîna bijî li te geriyam ez ê bêjim. Li te geriyam min li nava çiyan û hevalan li hemû deveran li ezman û kolanan min pirsî ji hekîm û kevokan rêwî siwar niştîman qadî şoreşger û şêxan wendakî min heye nizanim ne tiye ne birçî ye evîndar e an sêwî ye nizanim hêlîna xwe li ku çêkiriye gelo kes ji we tiştekî li zer dizane. Ew xifşek biçûk û çavreş e lêvliken û kinik e xatûn e pir bede û xweşik e weke heyva nîvê mehê ye dawiya rojê li ser avê ye taca zêrîn li ser serê wê ye lê ne hêlînî lîyonanê û ne zînê li cezîra bota ye ne xecê ye û ne leyla evîndara mecnûn e. Şibehekî wê belkî hebe li ezman horiyek be ez bawerim wê nas nakim ji ber gogelek navê wê hene. Di şeveqa sibehê de xanim e di buharê de gula nêrgiz e di zivistanê de gulmikê zarokekî sor e û di şevê de ronî ye. Ji dema ku ewenda bû ez nev sermaya zivistanê hest bûme û nev gulê buharê şabûme ji xwe tarîtî di çavê min de zingar girtiye ma çawa pesneyê bidim hemû tiştên wê cuda ne. Ez ê ji vir herim berî min di têkevin xeyalê wê û bi min re bibin şerîkê lêgerîna wê. Ez jî bêhêvî me hîn ez lê digerim dizanim wî li bin siya dilekî din hêlîna xwe çêkiriye. Gerna ne waba an hewil ser dengê helbesta min bihata lê mixabin lêgerîna min ji te re rastiyek e û ev rastî jî xeyalekî winda ye. Got ew dît jê re bêjin dilyar li dû te nexweş e. dest û hestê te safî te pir xweş got rastî jî Gelek spas. İşte ew yanî tu li kesekî biger mixabin tu yî nabîne bêguman ca divê tu bike helbest tu xwe helbesta xwe pêşa bike. rast dibêjin. Te pir helbest nivisandine tu behsa seydayê min dikî. Seydayê te Roja pazê gulanê ser seydayê cêgerxwîn stûna û parasvanê zimanê Kurdî
gazine xwe dike نا اسلاوا جیر دشینم از وان تیپی وی دیکم خلک دیکم تاج داتیم سرسری خو تیپین زیرینن وقت ما گوت پارازوان زمانی کردی بسایوی ایروز هلبستین بزمانی خود بیجم ما خود الگوراوی قال لك صدر احمل القراوي شو او كسن يكو بصالان زماني كردي وجا كردي بالتفي قركرن بالتفي ظلم والزور والزحمتيان بشوان چاودير وشيار دمان زماني خود پاراستن يرك عمل بدن دو خطوان دست بكش بو زمان پاراستن زماني كردي دلیارت وقت جوانکی کرد هم درچوی زانینگاه روجاوا بشی ویژه کردی هم جی هلبستوانکی گونو تیپی خود دو هف دریزه و هم جی خباتکارک جوانک جیانکی روجاوای کردستانی برنگکی آستانگی و ایش و کلو درده و دلیار کشاندنه وک همه حوالین خواه تب خوشی سر دایکا شهیده کی نوساندیه یعنی جی مجارن ایش و کلینگو در باز دبن تجبر وان کلان تا او هلبس نوساندن او جبو چبون نواروک اوان هلبستان من الفيديو كي الباركا خوندني قوت بهستين راست سر سي قناغات نابا خودگره هست دماتي دايكي ويكروي شهيد بك قناغات يمين خوني لسر كوري خود بينه ياسياجي راستي بينه جبر دايك شتي حري بيروز او هستي دايكي هي حري راست ابينا دايكي هي حري راست مرت قيسي هلبستان گوتنان دستانان لسر حسکرنا دایکی لسر پاراسنا دایکی لسر کدا دایکی بیجه بگو من مرا نکاره بچکه که جکداوی به هلبستان بینی سر زمان هستین راست لسر دایکا شهیدان منی بسان یعنی رئیس استاوی مش همه دایکی شهیدان گو چقیسی مثلا بالشوات آخا ولات خوبون گو پرچه جکزبا خواه دان وی ولاتی جبروی من خواست از سر هستی وی دینم دورتی جی جالیه گهدار و کسی گو پورسپین لور حاضر بو من خلاط ریزی جی ده البستا خودی کرد او خلاط نجبو مبو جبو هستی دایکی بو يعني هلبست جبو دايكي بو خلاص جبو نجبو يعني شيروكا راست بو تكر هلبست شيروكا راستي بو بيجو عيني وان هستان اني نفسان بيجو من او هستي ايجو دايك بتش هستي دكه بيجو من راستن جبر تحميزا دايكي تمزن دليار وك جوانك يقولوا دس بنفسان بنيدك درچوی ویژه کردی گلو راستی شیرتان یان جی رخنیان ته اگر بیجی چاوان رخنیان قبول دکه چاوا وی باری رخنیان دکار بگر سر لیخوا شخوا يعني رخنا سينكا مجوان بكري شكاسي يقول رخنا هادي كي بيجو مان دفي رخنا فان به شوازي رخنين ناس بكر خوان دواني زمانی کردی روشنبیر به جیه خو دنوا ویژه کردی دیگرته به او کس کار رخنوان بکه یعنی نه هر کس کار ور مثلا بیشه هلبستات ولویه یا نولویه یعنی کسی که درخین دوید عالیه ویژه‌ای ده تب نرخینه لما کسن هنه مثلا بیشن گهدارن شوپینرن او بیشن مثلا هلبستات خوش یا نخوش بگومان از دی ساجی لومیل وان ناکن جبر او هستی منن اما از هلبسته که نویسینن هنه ایگوش هلبسته من حس بکن من باندور ببن ممکنه چیروکنا از بیجم او جتیر در باس بکن و ممکنه وی هستی من جخور نکن تشتک یعنی مثلا هنه که خوب من بکن از وان برچاوی خور در باس ناکم و در باس دکم جی یعنی جبر چه هلبسته يعني أنا مثلاً بيجن دليار جيكيجان هنرمندي حزك مثلاً
تو هنرمندکی کرد بینه مثلا تو هنرمندکی جیکی دیم بینه استرانا کیجان لگوری گوه دلیار به لگوری هستی دلیار به لگوری احساس دلیار بگوجی حس بکه میای بو عالی موزیکی هره و دلیار جوی کسی بهتر حس بکه دا عالیه هلبستا کردی دیجی مثلا يعني بريج مقوتبو يعني كسي جو بنرخينه تبي كسكي وجوان به لأما مثلا كي كسور ودليار بنرخينه از به ناكم يعني از ناكم مش خور تشتك جي مثلا او كساج مرب بستونك جمر بديوارك جوز نكارب رياح البستي خب شوبينه نا از تمي ريش حركه سيره فاتكم يجو جمع حزبك هنا ويجو جمع حزنك هنا او يك لي تشتكو از دبيجم از هستي خود بيجم از نلقوري هستي وان بيجم نلقوري هستي خو ايجو هستي من حزبك بيجو مان وبم باندور جي بيبه يجو جمع حزنك جي بيسا جي ريش بيري دلیار نها جانا دما مرو کاره کید که یک جی نفساندن بلکی مرو حسکریه نفسکاره کی بن حتی بحثا ملای جزیری و سیدای جگرخون که گلو نفساندن تا جی یعنی وک چوا بیجم بلکی اشخور وان ببینم وک قدواک یعنی عربی تگوتن گلو نفساندن جی وک تقلید یان تشتکی جدا راسته ویش یوازی وان جی حزدکه لی اما تشتکی جبو دلیار ناوی دلیار مهرا دلیار لسرها بگو اشتا يعني از جگلك هالبسوانا حزدكم ووك ما قلت رئيس سلافي مش حمى هالبسوان وكسيكو قود نيفيسيني ايجو بزمان كردي دنيفيسيني كيف عم نقلكي جرتي هالبست زقلك بهالبسوانا جي باندور بوم لتميز بيشم ايجو از حري بي باندور بوم جبر از هستي بيتر مكشاند يعني فرهاد مردي ورئيس سلافي مجر هنا فرهاد مرده جهه کی خونی تایبت د عالی هزده از يعني از بگمان روزانه دویز کاربم هلبستی گهدار بکم كيف مش تقليد درناي براستي يعني مثلا از هرم هلبست بانا كي نفسها هلبستي بيجم يعني نفسها ترزي بني بسينم او جي مثلا تي ناسكرن تقليدي لي مثلا تقوري خوا دليار تشاوا هاتي ناسكرن لقوري خوا مهرك خوا گوتنی خو شوازی خو بیناسکرن او جر دبستون لی گواگو مثلا تترزی هالبزبانه کی یا مثلا شوازی نیویسه هالبسته کی دن تشخور بکمینا کو تلسر لی بمشه بگومان و خطات میل بیک و بیناسکرن انو ت انسانه کی تقلید نلقوري خطا خود مش القوري خطا كسكيدن تجي باندور دكي يعني جاليه هالبسفانافه نا من خطا تقليد كيفام جيرناي راس مثلا از جوان حزدكم اجوان فيردبم او مش ما مستي من بتبي تشكاسي قدني بسين فداك والمهب لي فداي والهستي مهبه لنيل قوتني مهبه القوتني مهستي مبيش ويني بيجن جبروي مثلا از كيفام من التقليد رناي ريا راس شمرية از بريا خبها وق وقتان ها دمین بری مسئله زمان کردی یعنی جیت کارو خباته کی درباره ویژه کردی بگرا پر آستنگی ها و نش عالیه رجیمی یک نکاری بو زمان خو آخافتنه کی بگه یعنی تشتکی بلا بگه گونل گوری شرط و مرجین وان بن روزا ایرو آستنگیین گو دلیار دکشینه چه درباره چاپ کرنه ده یا درباره بلاف کرنه ده چه آلیکاری جدلیه راحتی داین درباره نفساندنی خو برهمی خو کمیسر هر که بنفسین یا بلا بکه اشتا يعني ازواك اندامي روشنبيرين هريما جزيرة شاغ عمود جيز جهات دقرم وقتوانكي آلیکاری بکری ج هر کسی ایرو کسی که بیسکار به جوان به هلبسوان به رومانیویس به چیروکوان به شبو آلی چاپ کرنه ده یعنی چاپخانه ما تقصیر ناگن بیت چه خواهی مثلا درنگی تکه به نرخاندن ده آلی پرتوکه ده به
کماسی تکهونه کماسی نویسکی جبو آستا مثلا خورد کرنا پرتوخانه کردی و کماسی دالی چاپ کرنه ده بن ممکن رفض ببن ممکن چیک ببن جبر چی جبر دسته لسر سکنه دسته نخاندنه کمیته نخاندنه که پرتوکیجایی به چاپ کرن نه هجایی یعنی بگو من مثلا گواکو پرتوکیل تفکرین و بیج مثلا پرتوکات نه چاپ کرن گرک توی تعدیلات بکی یا مثلا توی شوازدید بکی او تشتایا و خوش بکه جبر چی جبر کمیته که جبو پاراستنا و پرتوکاتی بس گاوا پرتوکاتا به توی که ماسیا به توی شاشتیا به توی که کمبونه که ناواروکه ده تشیع نیویسه ده تشیع چیروکه هلبسته رومانه ده مجاره که دم به توی توان شاشا تغنا پرتویه که ده سبه یکی بخوینه هنکی آستاوی هبه و ناس بکش خاصه که ماسی دوی پرتوکه اپرتوک به چه اساسیاتی چاپ کرن بگو من مثلا یک کوره او کماسی دیروکی تده بن جوانک هات و دیروکی راج پرتوکات سر دیروکی به هات و پرتوکات دیروکی خواند و آگاهی تنی شاش تده بن بگو من دبستانه که شاش تده آوا کرن مثلا جوانک به لیکولینک شتا لازم به هر پرتوکخانه که آگاهی شاش تده بگو من مثلا و کماسی دالی ویتشتی درکهن جبرویجی مثلا دنگ شوی هیم چاپ نکری یعنی گلک جمرد بین کات چما مثلا لزنا که چما هلبسته خو ناخ بن دسته نرخاندن دجبوگو مثلا چاپ بکن از اینا مثلا پردو کامل اساسی منی بنگهینی گاوا منی یکی برا مثلا یکی بخونیش هلبسته مرازی بش هستی مرازی به نه اوقاسی کماسی نویسکی و کماسی وینی و کماسی و کیتون تی درب کردن و تعدل بنگهی مبه زحمتی گو از دکشینم دالیه نهاد دالیه هلبسته ده یک جه مثلا از موزیک که هلبسته خورنا بینه مثلا نه آسام تنه گز مثلا موزیکا بخوش بو هلبسته خود چکم و هم کلیپ جیولو حاضر نکنم مثلا از موزیک که تینم جه آلیه موزیکوانین ایگو موزیکا قید کن از دیخم بین هلبسته ده ممکنه جانا جه کپی رایت بیسر لی حقوق ملکیت بیسر لی او که ماسی جمرد دکشینن کوالیتک باش مثلا تمی از نکارم لپیش کامیره که یا مثلا لجیه کی دنگ خوش کم دوبلاژ که مثلا خوش بکم هلبست آخو خوشک بیشم او جی مثلا که ماسین دیجی مثلا درفتین کم مثلا هلبست تانی مثلا وقت بیشی هستکات مزنی بسینم نه کاره که استمیت دخبتم مثلا انا الرجاوی کردستانی مثلا هلبست هنی کارک بام او کار بکرایم اینا مثلا ایرو از کاری راگانده نیت مثلا از ناو روشن بیادم مثلا ممکنه سپس هرم ماجستر نظامیگاه رجاوا بخوینم مثلا درفتن جین دنجی مثلا جبو مثلا تمی دناواوی روشو ولبو تبگری ده جبر هلبست جی نتمی از بیو مجولم نتمی از دید کار دکم نه کاری که بنگهین بو از هلبست جی خود گرم او جی که ماسی مثلا جان از به ماها هلبست ناسیم بس جانا جي مثلا از كولانك باجار قامش لو مشيام بيراني نكات من يعني ممكن از دويل لحظه ده هلبستك يبني بسين يعني بري كان روجاز باجار قامش لو بوم وهلبستك نيبسان يعني ولو لحظه هذا بيرام هلبستني بسان يعني نتمي از دوي روشي دم يعني تم او درفتن يگو تبحثا راگهاندنه کر تچاوا کار هر دو کاران کار نفساندنه مجی کی والا جرد به و کار راگهاندنه هیچ خو مجی کی داگرتی جرد به يعني تشو دم جنيف سانتنر هي طبعا تاسكر مثلا جهست هات وقت بيجي مجار كت ميجي مده اسكارم بنيفسينه لكوب تشب تشو وقت اسكارم دميجي خود انكي ازبر بكم يا مثلا جانا جين نافن يعني ده هلبس من هبون بدنا بام دس بيكرتو نهاتو ديسا يعني مديسا نيفسان دو بشلي من تنهات داني بدنا بام من ده هلبس نيفسان خلاص هاتم من افاروكا هلبس اخو ناس بكم اثر شيء اسكارم دورا دچ دمي ده بس هلبس كيسر بنيفسينه باردورا راگاندنی نا تبان دور ليتنن يعني راگاندن بالعكس راگاندني بيتر هشت جو از بيم ناس كرنجي
يعني جه غزلي کار دکم درفتی جمر فکرینه از چه بکم چه نکم سلاوی مجموعه هنه تک تک از وقت اندامه کی استیر تیوی يعني درفتی وان قتل پیشیام رای نگرتنه مثلا جالی بیت جانا مثلا کم جوین چه بین کم خبات چه بین شهر چه بین پیشبر چه بین بری چانو جا پیشبر کامل لآلی هر رکی بو يعني او درفتی فکری راگاندنی پیش مفکرینه مثلا از هر مهبدیدنه که از بین بیده که جیه کرونیم جمر آستانگی د آلی حس کرنام نی هلبسید کیم ناک قط اف 3 سال سید کار دکم تشکیلو مرچینه بوی د آلیه گوتنان د باندورا روزنامه‌گری برهمه تا نفساندنه تا پرسا من او بو يعني آلی راگاندنی مثلا باندورا سیستم راگان ناواروکان از تجاری مثلا هستی من وقت مگود چه به از وی ناواروکی دبیجم يعني مثلا الجوري سيستم وآلية بيجن سياسي وكيدنا از الجوري هستي خد مشم يعني تشوا از روجافا هلبستي من هي مثلا از بيجم جبو چهار نیسانی از هلبسته که بنویسیم یا جبو نوروزی از بنویسیم یا مثلا جبو پالزه گلانی یا جبو شهیدا یا مثلا جبو خود هایبت از بنویسیم وقتی من و وقتی بیجه سیاست هلبسته من جی داگرتی جمع تنری ملکی منی شخصی نه پروژه دلیاری شدمن پیش چهل بالاتا ده براستی پروژه منی پیش او چاپ کرنا دنگ شوی چند هلبسته من هند ند آلیه قید کرنه دن از وان قید بکن از کوالیته که باش هلبسته خوب بدم داس کرن يعني مخابن هلبست چقاسی خوش بجی جانا جی مثلا نای گهدار کرن یا مثلا طیفه نای دیتن شخوب پیش روزا من جبو ویدشتی يعني پیش نیاره من جبو پیش روزا من اون جا از کاربم برنگه کی خوش هلبسته خوب بیشم جه خوب مثلا ناوا سازین راگاندنی ده فره بکم بهتر مثلا يعني تشاوا قال لك كارو خباطين وجهي از بكم يعني تمني مهم بتشوكم از او ريجي اللي بيش ما فكري يعني شورش شامي وباجار مي ولاتي مي دفي ام تشتكي جبو في ولاتي بكن جبو خو بكن جبو ملتي خو جبو وان شهيدا بكن يعني افجي رياك جريان جياني بوسيت مشيام بیا سرکفتنی تجی و همه کسی گو کارو خباته که مساعده روزا گوتا دست بنویسه که زانینگه ها روزا و فیر کرنا زمان کردی و ایرو نفساندنی انت لیوه گرا وان نفساندنان دمی تشتین گو بریت نفساندنی تشه گون هات لیوت گره چاوات بینی یعنی وک ارینیه که باش دیده خویانی کرن یعنی جی لاوازیان دی جینا ده تدبینه هلبت يعني د 4 ساله از نویسینم سالا اول قد هلبسته من نهاد بلاف کرن جانا جز هلبسته خوبت گرم لو پرتوکک مها دفترک من هبو مسرد نویسان za ayam zange از لیوت گرم از لیوت گرم زمیا مچت گوت هسته من چاوا بون ل بدمیر مناسکر انه اصلا من بهتر بود آلیه هسته من دو بویرن نه من درباسی هلبستی کرن بهتر وجین کرن د آلیه هلبستی شین بو تبي جو هلبستا من شخص عشق به هلوشیای به اوندای به لیگرین دیده به هستیای دیده به خنگینی دیده به لی از وشین کرن ناوارو پلن رشت دبینم او پیشکتنا آلیه هلبستی هین هی دلیار اجدر بین نفساندنی تشتكي تخوينه جهل بستي جراماني شبوغو تتكاربو خال بيش خينه بهتر تتكاربه جبرغو چقيس نفس كار بخينه نارين عمدو وقيسي بيتكاربه خال بيش چد آليه گوتنا ده چد آليه شيواز ده چد آليه خوندنی ده آلیه ویژه‌ای ده آلیه رامان ده آلیه تیگینا ده سمبولا بهتر هلبستا خو بهتر دكاره بخملين بقوتنين زنجين يعني أنا هلبستن مهنة ملاي جزيري وأحمد خاني وفاقي طيران يعني بندكي تدبينه بندكي قوتنكي تدبينه مثلا تبيج وك نيفسكارك وجبانك يواج مر في بندشي رو
كارش طر ديوانك يجي درخ سامبول انتيت هنا يعني مثلا شبه دن وينيان دني تدبياما بيرو باوريا بانا تخسي في الابو اللي بيجو من قبل جوك هالبسفان وقت اليارد ازوان هالبسفان دخوينم جهدار دكم بوان مجول دبم حافظك يمني دين شد وقت بيجي خزينة من تدا قرتن جالية تينجيلا جالية سامبولا هلبت هلبسفان أحمدي خاني هلبس تيوي ديواناوي هي يا مثلا از جهدار دكم الفرهادي مرديب هلبستي جگر خیم بن هلبستي عثمان صبري ب از وان گهدار دکن که مثلا به هلبستي خود چند گوتن يعني دزانگاه روج آواد جی او تشتهبو الجمع داهراندنا هلبستي هبو رئيس سلاوي مجموعة موسيقى وقال كي خو مروستان ديار بوهتي ديوانا ملاي جزيري وحمدي خاني سر دورزا سالة كيما بر براسي تبنجهكي جالي وجه تدقره تو يعني تميجي مع مساج مرد دو اف ما اف سمينار جبوتا باش يعني دوه بدي شاو كارب مثلا هلبستان بخوينو داهورين بيجو من خوندن هي يعني از نه او اصلا مثلا تمیز کارم من درفتی خوندن هی یا از گهدار دکم یا مثلا جان واجه از تخوی نمشی مامۆستا دلیار وەک نویسکارێکی گۆنود نووسینە ji tecrübeya xwe ji tecrübeya غێری xwe gote girtiye tu çi dikare bide wan ciwanên hevalê te got ew jî karê nivsandinê yanî çi roman çi helbest çi çîrok çi tişta gote girtiye tu çi dikare bide hevalê xwe نرينا خد بيجم يعني كسي هنا بو هالبسان و قرياق و دليار تيت مشيا از هيناكم اوج تيت مشن از ناخذ تيجد مشن يعني برا هستي وان تمي صاغبه از نابي مثلا هلبسي كردي حزنكن يا جويجا كردي حزنكن لي او ريويتيا هلبسي هنجي بارغراين تيت هي جوان ارد بيجم الخدي لدسكتيان خوينا شهيدا دركبن از بيد بيجم لزماني كردي لچاندا كردي دركبن جهف حسبكن بهبدور راس بن برا بوهارا دليوه ميجي وتميشين به برا نبشك ببلين زر برا تمي كسك بخوزاي كردستاني تيد بيديتن از بيد بيجم gelek spas ji bo te mamoste Dilyar hêviya serkeftinê ji bo te demên pêş de em hêvî dikin got em ji wan nivîskarên mezin Dilyar bibînin gelek spas got te ew derfetî da me ji ber got kar û xebatê te jî hebû bi rastî gelek spas temaşevanên hêja em niha digên dawiya xeleka xwe ya îro heta xelekekê din bimînin di xêr û xweşiyê.